Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahar deh guys, ya aya sambal tempe, terus aya sambal terong juga guys. Lalabana aya daun kemangi, bonteng, asin peda, kejo. Oke guys, sebelum dahar berdoa heula. Amin amin amin. Langsung dicoba bae guys, sambal terong. Aya sawi hijauan sekali sambal terong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asin pedas. Mantap. Daun kemangian ya. Ada.
udangnya guys. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.